ore akata ino chumi tatatata ahagati y'umutima gwanjye ore ngoma ino ndirisa dadada yegombare kurano mu ndongo ore akata icyo twino show nkaba da Ghetto Fabulous ebiro 26 byo kwa kana 2025 umwaka ogu I think umwaka ogu amazima gargo show eroho eria Ajip Motel Mbarara Ajip Motel no twine show tumanyisa abantu bona abariyoko baba sikwija bataho mu show ebirabir na mukaga byo kwa kana urikire turinda stop kama kwa tuyamba utashisho wire site yangu yi buri kintu kigangire ni chenda mani yo Yes, all right. Amazina ni MC Mashweko kandi program nekibozi ahari kuri Media TV kandi turubura hamwe ntwantiteka hamwe ntwantiganira kandi kuretera beshongoze ba superstar tukujya mu tureta buri umwe platform age ninga show program age kure kandi ntwantureta abeshongwera bakitire ninga she abashyira level ya higuru kugira ngo nibabasa kwija tuganaganire mu nabo batugambere ahibarigire inspiring benje inspiring benje tugeza kukwata talents nyingi munonga kugira ngo tujye kutwimsa western music kandi turebe kutwagiteka top so ahande ne mbasima mwe bari gumana watchinga kandi mwe bari gumana subscribinga commenting atwantu bireba emwe kuteka comments nebindi ahande mwe bari mnonga mwe bari mnonga so erizo wambenero mushisha wamani kandi mbeno moshongozo wamana mu western numanya atira hita hano muzireba atira beshongora ariko barazakiro umabara umshows umumajenyi n'ahandi ho namutire numureba reka mwakire aturamuseho ahasigara tugumuzemo tumuza buze mukake kaje tuganaganire mukake twengere mu mesho sebona kwakira man yo ninye nakira amazina nirakana banyita Scorpion King Ivo ninga Scorpion man demsa bafutireba abantu bari kutureba big up yes Scorpion King Ivo music wagitandika ryari music njitwiremu ngagitandika serious renke 2018 so far na hati nkiri mu ndongo yes 2018 watandika music wagitikanze kweshongora obu kwargira cyeshongoro cyawe cyo kubanza wagitikanze recording mu studio studio ejo bakabana bageta Dove Studios Dove Studios kanebera ho mtown Mbarara makanisinge kuwagireyo wata ukabanza kushoza cyeshongoro cyo watandikire onkiwe mu studio cyeshongoro cyo bakabana bacheta Eliza Eliza kuza kurga kuzo mu studio cyeshongoro kabo cyehandikire ninga hayino wakwandikire wajata akaza kucyeshoza cyeshongoro cyo nkaba cyehandikire ruyare tereza makapera kacyo Eliza nikukunda, I love you so much, I miss you anytime. Eliza nikukunda. Kuwargira hawaii mu studio. Obwiro bwingi omuntu ko mu studio first time yawe. Hariho ekibaro kweta Maikeje gumeri tambura okutambura ngoma kutamba iwe murundi gwa kubanza kuyogire ku recording cyeshongoro cyawe studio bikakutambura bitomu studio bikanteganisa onga ko muntu wabira ine talent kandi arikumanya arukore cyarukunda amazima kagezaho nabasa kutambura habit kandi nabasa kwishongoro cyeshongoro cyarega muje man ko warigere yoko wagumizamo wakurasa cyeshongoro cye nakurasa cyeshongoro bacetanya munyonyi kachikora na Elvis Coin twachikoromo Explosive Records man wateranya munyonyi aho kesha wakora ho tune na Megaton tune ejo no ho wajihandikire
ya tunejo kachikora na Megaton obirobo twatwine management tuneje kahandikwa Megaton of course akahandika party na nyina handike yanje kureka Megaton where is a chorus ahinkuruga ekesho ngono bacheta hindukuruga ya dushongore mu base yawe wagwan Scorpion yeah man ahikuruga jemba na nitkora nitubara karimo nitshaba nitubara nitwarinde bigabo no rugambo ya ahukuruga nitsasira abandi nuva kuguma nitwangura ahukuruga turi abakozi nitukwata wire buri kanya show buri kire turinda stop kama kwa tuyamba utashisho wire site yangu yi buri kintu kigambire nichenda mani yo yeah ekisho kumugakikora mu studio cyo kachikora Massive Records by then yeah man Scorpion in management yeah nyine management na naho njitungire ina benye no mukubanze kargaho natunge ndisho sign injiro ndiyo mukuru ibara kweta The Gate of Fabulous Music management yanje na urawaje uti yuwabere mu kubanza ukagirigamo yuwabere mu kubanza bakari bagete akande nice cyatumire wagirigamo jo kurina jo management ina bendumu kagirigamo numbaso kutajigamba umnonga ahakube byayo bikahwa tinkwetaga no kugamba izina ryayo aho mu kamera yama ya so kashara mu wimkani contract yakahwayo contract no kweketa kahwire birabiri nyenda bikabarema nagenda nebiro kugenda yeah man iwe nko bwire bo maziro mu ndongo ningasho mu industry ya Western Age no reba industry yitu nebura muki industry yitu nebura mu ebintu bingi one nebura mu abeshongozi okwegita tukakora ekintu kya different nabagira mbagaterine ngo gatigufa so and abajungu no they used to say abajungu bakiragira mbu two heads are better than one so mu Western region tubara mekintu kimwe kwegita twakora ekintu different yeah man kutubera tujyaho wattere ngoma engome kwasire hamwe ay kwasurumbya reka kwato mutawone buri maka yebuze je ngomera igire nkahi ekeshongoro ekiri kumanywa nkakata ekeshongoro cyo noho kikwandikire ningashe noho kikwandikire ekeshongoro cyahandikire ekeshongoro yeah man so kura nakushoborire biziko biro bwinjini nje handikira kandi nanakugenzi two heads are better than one nyo Scorpion yo muntu wabantu nani nyende kintu ninjira ntereka nkore ntunge kintu kwenda nyonka bari nyende cyeshongoro akata nayeta aho mwishongozo bamwita Prince Exit Prince Exit njyaminje no mumanya twastama twajya nyenda twandike cyeshongoro so ombugufu cyeshongoro kachandika na Prince Exit ya konkanore je nyingi na ya Exit tereza makapera keshongoro cy'abantu babanze bahurije cyeshonga cy'abataka tureremo babanze bacyurire bakironde ya mani ore akata ino chumitatata ahagati y'umutima gwanje ore ngoma ino ndirisa dadada yegombara kurano mu ndongo ore akata right ore uko ore akata so bituma bare mnonga mabare gumana mu watching program age kandi tune abanywantu bita basemanda phone solutions no bafuteka musente aba Max Graphics aba technical aba Gestic technical services aba nkore photography na nkore videography ababona bateka musente mu program age kandi bagezaho kugira ngo twabasa kubantu basuhereza kandi tukubaretera abeshongozi banyu tukubaretera aba politician n'abandi bantu bingi n'amakuru agakwagari mu industry gona bagezeho kugabahisaho uko tukurugayo watigambira ngo kwarigire ko yawisha watunga management ndejo The Gate of Fabulous management
niyo yakurunzire ninga niyo wagirunzire. Of course management omweshongozi takaronda management arabafite application yagatona mazuma nahandika we ya omwesho management nebanze manya echo mweshongozi arokora yo netwe ne followinga ero kwenda so nkabane yaho natunga call kuruga management ejo ya The Ghetto Fabulous banshobore barkwetaga nanye nabashobore bintu kwetaga narentuza kwatagana twashara mutwaye gita. That's why turi muntu pushing ekintu iwaho kiri mu industry mu Ghetto Fabulous no rebe mbere leta Ghetto Fabulous embere nungi akuba ebiroto byabo twenda kushanisa akoze Ghetto Fabulous eroho kutungura music ya burenge bwizoba kuko nagambira nti western twetaga kwigita twakora ikintu cyo different ni yemwe na Ghetto Fabulous. Ghetto Fabulous erimunegezo kugita abeshongozi bakabasa kora ikintu cyo different so ekikunda Ghetto Fabulous no kugira mbu yeroho kugita abeshongozi yakwetegereza yaman kutubere yaho Ivo yaman twareba heina hindebere wahaka akabanaho karioma akastika kariomo kakugamba mwine so ebirabu na mukaga byokwakana kandi tumanya ngo twarebereho posters abana ya Truth 256 twahibu nayo gumana intekateka ntobundi nibasa kuba gatari mazima so nicyo nagezeho nkajya akankuronde ubanze ukiriyaringe air mwine so ninga yaman MC Masheko wakoraje kurugomo Encore Media wakoraje so ito twino show nkaba The Ghetto Fabulous ebiro abirna mukaga byo kwakana 2025 omwaka ogu I think omwaka ogu amazima gargo show eroho eria Ajip Motel Mbarara Ajip Motel no twine show tumanyisa abantu bona abariyoko baba sikwija bataho musho ebirabirna mukaga byo kwakana 2025 The Ghetto Fabulous presents aho nukubuzaho tosere ntureba shows omurembara kurugero kweri tosere ntureba shows obwire bwingi kuzira kukanyamu ushanga hagira okuza ninza kujya ntunko kuzagwera rubaje ushanga abamo bakora ahandi byagiye kubyateganiza so ubwire bwingi nicyo kwera babintu bategeka musho imatino ko bukora mu kibasa kwija kubateganiza mu kushanga mutegeke na Truth izo baromo so thank you very much okuna gambira nkatanu ko kweshongore 2018 from then turani kora music ni kore mukago nyine n'abantu abari kumpagira from different areas nyonyine abafana zabanje na nogo ndijo wagambo tegekera ine bafana zabeye aza The Ghetto Fabulous it is a team tumuntu omwe ermu Prince Emma Owaroyo ermu Nina Rose ermu na X Rubber Material na nabandi abeshongozi abatushendekerize abatariansi ya 20 so urumwejongozi ayine abantu abarukumukunda so abantu abo ndigarukamo ikibuzo cyawe uriya inabeye nitwe twinabitu tuza kukitera right so mbene mwachura ebirabina mukaga ibori okwo uri murembara around mbara nahandi ninga story heru no basa kwija ninga shagiro kwateka ho sente zasum urebe cyo kwakwasa kwija hagire The Ghetto Fabulous abeshongozi bayo ahare Ajip Motel imwe nkimwe yatumuntu urukwenda nka ticket bose umuntu urukwenda nka ticket byo murimbara ninga shaharo habana bari aheru konka bari ya social media umuntu nabananda kwagira so nabasa kutunga ta ticket ejo so ticket ngona gamra nti twine management no basa kwija Wycombe town ya Mbarara oterese munaza kurganiza kugishoma obase kuba no tunga ticket wabana nda kuhagira The Ghetto Fabulous ninga shi wabana nda kutaho musho twaza kurganiza kugishoma yaman okay we bari mnonga Scorpion terezo bwire bawe kandi wewe futereza je pa fute clearinga air nande kushaba turukendera
oyeta abantu bongere kwejo munanka orukubeta kwejo muso yanyu wagwan ebyo shogoro twine bingi bantu mwe nimba manyisambu ebero oku aha aje promoter mbarara twine show rwata migongo ninza kubona ishongoro cy'ishongora hakindi basa kwija o supporting the Ghetto Fabulous basa kwija o supporting talent y'abana banyu babanyankore twishongoro runyankore tukumixinga ndimi basa kwija ohurikirize oremero wawe runyankore the Ghetto Fabulous Music nebeta mwena na kunyanti the Ghetto Fabulous Music, it is a team Remo X Rubber Material, Prince Emma Owaloyo, Scorpion King Ivo, Nina Loz na nabanda bishongozi binja bareba tushenekerize. Big up. Okay, nani natukwenda ogambira abantu ba fans bawe okuba kwasa kutunga music yawe a TikTok, a Facebook na hand hona obagambire ato ojiro munanka nuba searching the Ghetto Fabulous ningati still gumiro Kinga Ivo nuba searching Kinga Ivo. My people, my fans, za YouTube channel, za YouTube yawe, za TikTok, za Facebook, za Twitter, Instagram, baro hunt hona horu kumanya mbits a social media platform. Teka mizina Scorpion King Ivo Official. Noza kubano tunga music yanjiona. Scorpion King Ivo Official. My guys, my fans, Scorpion term ara. Aro takajitekamu. Scorpion jumper space, King jumper space, Ivo Official. Noza kubano tunga music yanje yona kuyantandika kweshongwa na hati ahuna hika. Big up! Yes, nane shaba basomere namba tukwendera kandi okusibana nabantu batweba asigara tugumze mutende program. Yeah man, thank you very much Mr. MC Mashweko. Wabano nda kutunga Scorpion kurugo mu The Ghetto Fabulous Music babasa kuntunjira hasimezi. MTN 0 mushanju mukaga ina mukaga 5 Airtel 0 mushanju 0 emwe mukaga 5 Big up. Right. Mwabare mnonga abantu watching a program edge kandi program nechibozi collaboration na MC Mashweko ahari nkore media TV. Mwabare kuwatchinga, mwabare kuguma nimutfollowinga, wechikuru korazeho subscribing kandi kora subscribing imatakade kugira ngo anytime kuturagire kitwatekaho beno tunga notification ejo. So gumaho utakaragaho ebirungi nebisano za kubano bishangari nkore media kandi omoshongozi King Ivo mfollowinge muhereze mirimo akomusozi akombaro ba mama hoteli mikoro nahandi hona nko kumosere no mukikora mongere mahati mongere mamana turibo kutwakwasa akwimuso mu industry yiti ya Western kagira okutwagiteka level ya higuru musupporting Ghetto Fabulous abeshongozi bayo nabandi mu basupporting asigara Western eza top kore media feel ankore.